Аване тусе. Тыван чергене шине хват картме шакшуды тенджене. Иван Яковлев кинне пулны. Апрелен шеремпелик меже Яковлев шуралны кун. Пурчы вашында пызык пуяв. Иван Яковлевич пулас учительзне ыспана нумай кенеге каларны, шине шкульзем ушны. Аджезене чывашла верентерны.
5-ci Slakpuş ilince Çavaş Çırgıbe literatürü neverindegen учительзем puğıncış. Kıja may uygun vijence Slakpuş ilince pızık uyav pulza hirdet. Uyav Konstantin Ivanova. Halallanat. Menşin tezin kıja payet şuranıramba şir vunna şul şirdet. Konferensiye puğınны учительзем Şamrık payadın pudaruluğu. Şincin tunu doklatsını itleriş. Şkulzenci laru taru pergi te kala juzem pulciş. Verenuk negizem şitmeni şincin pajırganza kalaşını asra yulci. Конференция миллиардера. Конференция темелле. Ебе күнбек конференциянже, Чаваш Чилхи конференциянже 2 жыл үшінже 2 хут болады бәнде. Еп күнді 2 хут болса, малдан баллаш научителсен беленте бір хут калашырымыр, докладсен болчыш, кам мінлері кешленіне бірне бірі каласа бач, биде лайық докладсен, биде кыдартыш концерт, биде лайық болчы концерт шеде, күнбек концерт курманчы халі. Хуна Валим Леонид Медведев. Конференция миллиардера. Ебе Чуваш Республикинчен келсе, Пушкарт Республикинче Чувашсем милле işlenine курса пиде савындым. Шакна каласаға барас келет. Ажазем Челхене юрадашы болсан, вырыс челхе, тудар челхе, Пушкарт челхе. Вол пиде аван, пір челхене біліне. Лайық, више 2 жылге біліне, тада лайықрақ. Konferensiye kilni учительзене белебей хулинче işlegen Чуваш гимназии ышын ежинче. Учительзем хывгалану шылгучезем ятлы поэзия фестивальне kilni. Сывышзембе тел булчыш. Шубашкар поэзизембе балашрыш. Кунда вот ажазем трендердиш, шавдери хитре савазем, ебе тюрех калашын, шак савазынезир, шижинат журнала, тандыш қажада, бірін Чуваш Республикине ярза барыр, Аллах уразасын жеде, бізем күнжуди курма тибишле, хитре савазем, савандарать, Константин Ивановпа, Яков, Ухсай, Шерживе, кунди шылгушсем, типмешіға, Шаныш парашы, Константин Васильевич Иванов, Шурамнарамба, Шербыны жул, неде кижек палыдыват прибер. Вол шаг ибиргунда килнин сылдавете бір сылдавенде шауда болады. Тебір уйхран, кунда пиде бызык, иге автобуспа, шавдері сумлы еш, кунда культура ішченезем, артистсем, поэтсем, ширавшызем, пурде пулашы, изирунда пыраса, шанзадрады бебе. Вол шавдері бызык шаплы уяв пулмала. Вячеслав Петрович, Чуваш гимназиен бұрныжебе пере палаштарыға? Адабыш. Перин гимназия. Хайын бұрныжебе бұрнат. Гимназиянде икшер тағырғын жеде ача варенет. Візенден шерім олды 27%, візен Чуваш сем. Візен бұрде Чуваш лаваренесе, Чуваш чергене юратма варенесе, Чуваш культурине варенесе, традициясіне варенесе. Күжал, пиде пызык, хумғанулы савыныш бөлде берен. Гимназия, тогда теперь корпус илдемер. Шен жылдан бара, перин гимназиянде веренген ажазем, бұрде бір сменара варенесе. Перин министерство шайынжен илзесінде, пере полушыс машкан тұржашы. Тогда хула хужизенде болжашы. Шамба тавда бұш тезек алшан Арельги Мойзеш Газизова, вол пере хойдырышны бех, Чуваш гимназия туза ходе. Тогда вол тұрышны бех, икемеш корпусада пере кожал падеш. Спорт комплекс лартраме бір кожал хижол. Пиде нумай оборудование илдемер. Перин гимназиянде пиде нумай мероприятие нердеше. Паян иртерет бар. Тогда пиде бузак уявыл Иван Яковлевич Яковлевен шуралны күнне шапласа иртерет бар. Бұл Чуваш ширилоген күнне буза ирдет. Шак уявра берен үтті школзенден гимназиянде хушын теш. Порнеде перек ураганзене порнеде шак уявва саламладып. Кунавали Алексей Павлович Шамрак Баршин.